Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah hari guys, tapi di dia pakai kejo ya, gorengan komplit pokoknya mah aya ieu segala otak-otak, kerupuk, sambal terasi jeung aya cabai di disetik. Oke guys, sebelum makan santap berdoa dulu. Amin amin amin. Langsung ya guys, santap otak-otakna coel sambal terasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kerupuknya yuk. Bawa naik guys, coel sambal terasi. Kotak nih guys, mantap. Coba risol ya guys, mantap ya risol. Ya, yuk tahu nggak?
sampai lagi gede guys. Ya nih guys. Mantap. Besar nih guys. Mantap ini guys.